abefundisi bonke abavangeli abakhokheli wonke amazayoni ngiyatholeka ngithi ngiyabingelela egameni likaNkulunkulu ubaba wethu sonke emhlabeni. Kufishane angithokozela ithuba mphathi wami onginikeza lona namhlanje ukuba ngizophelezela umfundisi wami ubaba uThulani Manana bengimbiza kanjalo. Ngizobonga nje kodwa ngomanana ukuthi mfowethu kulelo hambo kile singaliboni awuzange wasibandlulula kumaskandi sabantu besintu. Awubukanga odabuluzwana, awubukanga amabheshu, awubukanga imbadada, kodwa uye wabuka umfanekiso kaNkulunkulu. Ngithi ngokuphathiswa uNkulunkulu ukuba ungenelele kiyo yonke indawo ngokunikezwa uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uma epha umuntu into usuke ngawubekanga umncele. Yini usuke umncele ngoba uNkulunkulu akawubekanga umncele. Ukuphathisa ithalente okunesile lakho, uthelakha kusile lakho, unikeziwe lona. Ngithi kulo mhlaba wamanga, lo mhlaba ongcolisanayo, lo mhlaba othelana ngothuli, noma ngabe udashile umuhle zimhlophe zihlaza ingubo, kodwa uthuli liyasuka lapha luzongcolisa umuntu egqoke kahle. Engizothi nawe baba uManana kulelo thuli losemhlabeni esihlezikile okusigconisa imihla namalanga uyedwa uyakuhlambulula kugeze uNkulunkulu wethu sonke. Amen. uNkulunkulu abusisane kuzwile.